हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों आरो बे गोदान भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय स्मल फेमिलि एफिडेविट BTR LP TET 2024। स' लोगोफोर BTR LP TET नि थाखाय BTC एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय भेरिफिकेशननि थाखाय अर्डार कपि आपल'ड होनाय जाबाय आरो बे भेरिफिकेशननि सिरियाल नाम्बार वाइज लिस्ट केन्डिडेट लिस्टफोरखौ फोसावबाय आरो नोंथांमोना अलरेडि बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ आरो भिडिअखौबो मोनबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना डेटखौबो नायखाबाय जानांगौ जे बबे थारिखआवहाय भेरिफिकेशना जागोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना बे PDFखौ नोंथांमोना BTCनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन। नोंथांमोना बेयावनो नुनो मोन्दों अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नुदों भेरिफिकेशन अफ एकाडेमिक एन्ड प्रोफेशनेल क्वालिफिकेशन। नोंथांमोना बेवहाय भिउ अलआव हाबनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। भिउ अलआव सेरनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैखागोन। नोंथांमोना बेवहाय बेबायदि फैनाय नुयोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट भिउ नटिसआव हाबदो। भिउ नटिसआव हाबनाय लोगो लोगो बेवहाय डाउनलडनि अपसन फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय डाउनलड अपसनाव थुबानो डाउनलड जागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। दा लोगोफोर मेन खोथायानो जाहैबाय सावरायनांगौ खोथाया जे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनावहाय स्मल फेमिलि एफिडेविट बिदों। दा बे स्मल फेमिलि एफिडेविटआव कर्टनिफ्राय एफिडेविट लानांगोन नामा बा फर्म ए खौ लांबानो जागोन नामा बेबायदि होननानै नोंथांमोना गोबां कुइसन सोंहरदों। दा नोंथांमोननि कुइसनखौ लानानै आङो BTCनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर सार बिथांजों सावरायहरदों आरो बिथांजों सावरायनानै आङो मा एन्सार मोनखो बिथांनिफ्राय दा आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट, नोंथांमोननि थाखाय आङो गोबां इनफरमेसन कालेक्शन खालामनानै नोंथांमोननो भिडिअ लानानै होफैबाय थायो। बेखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेला नोंथांमोननि थाखाय गोबां बायदिसिना इनफरमेटिभ भिडिअ कालेक्शन खालामनानै फोसावबाय थायो। बेखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय जाहाथे भिडिअखौ हगारनाय लोगो लोगो नोंथांनिसिम नटिफिकेसना थाङो आरो नोंथाङा इनफरमेसनखौ गोख्रैनो मोननो हायो। दानिया लोगोफोर BTCनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जानाखि अर्डार कपि ओंखारदों बे अर्डार कपिनि एसे गाहायाव लिरनाय दङ जे नैबेवहाय along with affidavit of small family as mentioned in the advertisement सिरियाल नाम्बार 6। दा जोंना एडभार्टाइजमेन्टआवनो होखानाय दङ जे स्मल फेमिलि नर्म्सनि थाखाय जानाखि बिनाय दङ बे स्मल फेमिलि नर्म्सनि एफिडेविटखौ लानांगौ। दा बेवहाय गोबां केन्डिडेटफोरानो सोंहरदों जे हाबा जाखानाया होनांगोन ना हाबा जायियाबो होनांगोन ना गासिबो होनांगोन ना अनलि हाबा जानाय केन्डिडेटफोरल' होनांगोन बेखौ कुइसन सोंहरदों। दा बे एन्सारखौ नोंथांमोननो होनो नागिरगासिनो दङ। बेवहाय एडभार्टाइजमेन्टनि 6 नाम्बारखौ मख'नाय दङ। दे बेवहाय बुंदों ए पार्सन हेभिं मोर देन 2 लिभिं चिल्ड्रेन on or after 1 January 2021 from a single or multiple parents shall be eligible for appointment as per the government policy on small family norms guidelines। थारमाने आसामनि मोनसे पलिसि बानायनाय जादों 1 जानुवारि 2021 आवहाय। दा 1 जानुवारि 2021 नि उनावहाय जेसेबांनाखि केन्डिडेटफोर दङ हाबा जानाय बिथांमोना सानैनिख्रुइ बांसिन गथ'फोर खांदोंब्ला बिथांमोना साख्रि मोना। आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रि होन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रि होन दा बिथांमोनहा बे नर्म्सखौ फुलफिल खालामनांगोन। दा बेनिखायनो एफिडेविट बिनाय जादों। दा लोगोफोर बे एफिडेविटआवहाय गोबां केन्डिडेटफ्रानो बुंदों जे स्मल फेमिलि नर्म्सनि जानाखि दङ फर्म्स दङ बेखौ होबानो जागोन नामा होननानै गोबां केन्डिडेटफ्रानो सानदों। दा बे स्मल फेमिलि फर्म्स ए खौ होबानो जागोन नामा होननानै सानदों। लोगोफोर बेवहाय डाइरेक्टर बिथांजों जिखौ सावरायहरदों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। दा बेवहाय स्मल फेमिलि फर्मनि डिक्लेरेसन फर्म ए दङ। दा आसामनि स्टेट लेभेलनि जानाखि थांनाय बाराव जानाखि एप्लाइ जाखांबाय टेटनि दा बेवहाय जायफोर केन्डिडेटफोरा हाबा जानाय मेरिट केन्डिडेटआव टिक मार्क होनाय लोगो लोगो बे फर्मआ ओंखारबोयोमोन आरो बेखौ फिलआप खालामनानै लोगो लोगो एप्लाइआव बेखौ साइन खालामनानै एप्लाइआव होफानांगौमोन आरो आपल'ड हरफानांगौमोन। खिन्थु BTC आवहाय एप्लाइआ एसे आलादामोन। दा बे हिसाबै जायनाखि केन्डिडेटफ्रा हाबा जानाय दा बिथांमोनहा स्मल फेमिलि नर्म्स बे स्मल फेमिलि नर्म्स कर्डनि एफिडेविट लानांगोन। बेखौ आङो डाइरेक्टर बिथांजों सावरायहरबाय। दा डाइरेक्टर बिथाङा बेखौनो बुंदों जे जायफोर केन्डिडेटफ्रा हाबा जानाय बे हाबा जानाय केन्डिडेटफोरा स्मल फेमिलि नर्म्सनि मोनसे एफिडेविट लानांगोन हाइकर्टनिफ्राय आरो बेखौ हाइकर्टनि जोंनाथ' डिस्ट्रिक्ट कर्ट थाबाय डिस्ट्रिक्ट कर्टनिफ्राय जों लाबानो जागोन गाव गावनि एरियानि डिस्ट्रिक्ट कर्ट बेवहाय नटारिनि साइन थाबानो जायो। बेखौ नोंथांमोना बिनि कर्ट एफिडेविट लाबानो जागोन आरो कर्ट एफिडेविट लानानै नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव थांनांगोन आरो। दा आङो डाइरेक्टर बिथांजों माबायदि सावरायहरदों डाइरेक्टर बिथांजों सावरायनायाव आङो मा मोनखो बेखौ नोंथांमोना एसे खोनासंदो डाइरेक्टर बिथाङा मा बुंहरदों। दा डाइरेक्टर बिथांजों सावरायनाय बे अडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो होनाय जाबाय। नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो डाइरेक्टर बिथाङा मा बुंदों। ओमफ्राय सार बे मा होनो स्मल फेमिलि नर्म्सआव औ सार हाबा जायियाथ' होनाङा ना सार? हाबा जायिनो मानो होनांगौ?
दे सार दे थेंक इउ सार स' लोगोफोर दायो नोंथांमोना खोनानो मोनबाय डाइरेक्टर बिथाङा मा बुंदों बेवहाय डाइरेक्टर बिथाङा बुंदों हाबा जानाय केन्डिडेटफ्राल' होनांगौ आरो हाबा जायै केन्डिडेटफ्रा स्मल फेमिलि नर्म्सनि जानाखि कर्ट एफिडेभिट बे कर्ट एफिडेभिटखौ नांलाया दा जायफोर हाबा जानाय केन्डिडेटफोर मेरिड केन्डिडेटफोर बिथांमोना दा गाबोन मानडे समबारावनो नोंथांमोना हाइकर्टनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कर्टनिफ्राय नोंथांमोना बे एफिडेभिटखौ खालामनानै रेडि खालामनानै दोनखाबानो जाबाय बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर दा नोंथांमोना अलरेडि मिथिबाय स्मल फेमिलि नर्म्सनि थाखाय कर्ट एफिडेभिट जानाखि बिनाय बेखौ लांमारगोन ना लांमारनाङा फर्म एखौ होबानो जागोन नामा बेखौ सोंहरबाय थादोंमोन आं दा नोंथांमोननो बेखौ इनफरमेसनखौ होबाय बे दा नोंथांमोना बानायनानै लानो हासिगोन कर्ट एफिडेभिटखौ स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে চ' আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে স্মল ফেমিলি এফিডেভিট BTR LP TET 2024 চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে স্মল ফেমিলি এফিডেভিটৰ লৈ আপোনালোকে বহুতজনে কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে এফিডেভিটটো ক'ৰ পৰা আনিব লাগিব নেকি বা স্মল ফেমিলি নৰ্মছ যোনটো ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম এ আছে সেইটো দিলেই হ'ব নেকি বহুতজনে কেণ্ডিডেটে কুৱেশ্যনটো কৰিছিলে চ' আপোনালোকৰ সেই কুৱেশ্যনটো লৈ মই BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনা কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কি ক'লে সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ অৰ্ডাৰ কপি এইটো যদি পোৱা নাই আপোনালোকে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে এইটো আপলোড দিয়া হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে ন'টিছ সেই ন'টিছতে ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে ভিউ অলত ক্লিক কৰিব ভিউ অলত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিব সেই ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা দেখা পাইছে আপোনালোকে ভিউ ন'টিছত আকৌ ক্লিক কৰিব সেই ভিউ ন'টিছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ডাউনলোডৰ অপশ্যন আহিব আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে PDF ফাইলটো পাই যাব আৰু PDF ফাইলটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ কেণ্ডিডেট লিষ্ট চিৰিয়েল নাম্বাৰটো চাই ল'ব আৰু ইয়াতে কোন তাৰিখত আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যনটো আছে এই তাৰিখটো চাই আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিলে হয় ইয়াৰ ফালে চিৰিয়েল নাম্বাৰটো আছে চ' ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে সেই অৰ্ডাৰ কপিতে অলপ তলত লিখা আছে যে along with affidavit of small family as mentioned in the advertisement serial number 6 ইয়াতে এনেকুৱা লিখা আছে চ' আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ 6তে লিখা আছে যে স্মল ফেমিলি নৰ্মছ সেই নৰ্মছৰ এফিডেভিটটো লাগিব ইয়াতে লিখা আছে যে 2021 চনৰ 1 জানুৱাৰীত এটা অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা ৰুলছ ছাৰ্ভিচ ৰুল ওলাইছে সেই ছাৰ্ভিচ ৰুলছৰ লিখা আছে যে দুজনৰ বেছি সন্তান থাকিব নোৱাৰে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি যদি কৰিব খোজে দুজনৰ বেছি যাৰ সন্তান আছে তেখেতসকলে গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে এটা স্মল ফেমিলি নৰ্মছ এফিডেভিটটো দিব লাগে চ' এতিয়া সেই এফিডেভিটত যে BTC LP টেটৰ কাৰণে যি এফিডেভিটটো খুজিছে সেই এফিডেভিটত হাইকোৰ্টৰ পৰা বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ পৰা এফিডেভিট আনিব লাগিব নেকি সেইটো লৈ বহুতজনে কুৱেশ্যন কৰিছে আৰু বহুতজনে কৈছে যে ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম এ সেইটো দিলেই এইটো হৈ যাব এইটো ভাবিছে কিন্তু ডাইৰেক্টৰ ছাৰে আজি কি ক'লে আলোচনা কৰাৰ সেইটো মই আপোনালোকক অলপ পিছত জনাই আছোঁ প্ৰথমত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে এই চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল ইয়াতে যোনটো অসমৰ টেটৰ এপ্লাই হৈছে DWৰ সেইকাৰণে এপ্লাই সময়ত মানে মেৰিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সেই ফৰ্মটো আহি যায় সেই ফৰ্মটো অহাৰ পাছত আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছিগনেচাৰ দি আপোনালোকে সেই ফৰ্মটো আপলোড দিব লগা হৈছিল কিন্তু BTCটো অলপ বেলেগ হৈছে ইয়াতে টেকনিকেলৰ অলপ অসুবিধা হৈছিল চ' ইয়াৰ কাৰণে অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে এপ্লাইটো এতিয়া হ'ল আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কি কৈছে এফিডেভিট ক'ৰ পৰা দিব লাগিব না সেই ফৰ্ম এটো দিলেই হ'ব সেইটোৰ বিষয়ে মই ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰা ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কৈছে যে যোন কেণ্ডিডেটবিলাকে মেৰিট কেণ্ডিডেট হয় সেই মেৰিট কেণ্ডিডেটবিলাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ নটাৰী চাইন থকা এটা এফিডেভিট আনিব লাগিব বুলি ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কৈ দিছে আৰু যোনে কেণ্ডিডেটবিলাকে আনমেৰিড হয় বিয়া কৰা নাই তেখেতসকলে কোৰ্ট এফিডেভিট দিব নালাগে এই কথাটো কৈছে এতিয়া ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ লগত মই আলোচনা কৰাত ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কি কৈছে এইটো আপোনালোকে অডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকে অলপ শুনি ল'ব ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কি কৈছে ओमफ्राय सार बे मा होनो स्मल फेमिलि नर्म्सआव सार हाबा जायियाथ' होनाङा ना सार दे सार दे थेंक इउ सार
সো বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে শুনিব পাৰিছে ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কি কৈছে সো এতিয়া যোন ক্যান্ডিডেটবিলাকে মেৰিট ক্যান্ডিডেট হয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে ডকুমেন্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ আগে আপোনালোকে কোডৰ পৰা এটা এফিডেভিটটো বনাই ল'ব আৰু এফিডেভিটটো বনাই আপোনালোকে লৈ যাব আৰু যোন ছাৰ বাইদেউসকলে মেৰিট নহয় আনমেৰিট ক্যান্ডিডেট হয় আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কোডৰ কোনো এফিডেভিট প্ৰয়োজন নাই সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক স্মল ফেমিলি এফিডেভিটৰ ইনফৰমেশ্যনটো দিলোঁ আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলত আহি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা নাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই আপোনালোকে লাইক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব কিয়নো ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাতে নটিফিকেশ্যনটো যায় আৰু আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যনটো সোনকালে পাব পাৰে সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব সো বন্ধুসকল এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো থেংক ইউ গোজেণ্টাম